Alright. Nós estamos com outro podcast. Me chamamos Bombini de outro show. E me estou sumamente contente com a minha mais botei. Me espero você ready para o que nós temos. I surely hope so. Ladies and gentlemen, Miss Shamara! Hey, wat deed me te contar? Kom bij Ruvet. Is dat douche? Kiko master intro you. Douche amor. Me di você Kiko, a mí lo no podía poner Gladys Grace así en 2019. So I would rather have her do it. Nice. Well, bom venir, Sherma. Dank u, um prazer. Echt. Me está sumamente contento. Me está sin tipo vibe. Me está sinti some very awesome energy. Dank I je. receive it, amen. Feelings mutual. Het is geweldig. We zitten hier een paar minuten te kletsen en ik denk al, dit wordt wat. Dit wordt wat, hè? Sherma, me te comisa me sora, pas sobre mi director tini mi na 30 minuten. Anto mi quer saca turbovivencia e experiência, of at least tudo qual kuta ding 30 minutes na aqui, 65 kilo menos. Sí. What an inspiration is that? Que inspiração. O rato você off-air nos conversar que é não unicamente esforço físico, Sí, pero mental. Seguro que sim. Contame o que você é, Sherma. A mim toen ik estima me mes hobby. Ik vind met mes bonita, ik met potentiaal, met amazing. I have God's grace, dus ik ben compleet. Maar kijk, 4 anos passar, maar comecei a realizar que você met een bom vida, quando bisa heb mijn naaste lief, misschien kon je bij me toe. Wat estima bo próximo, bo medemens. Sí, então echt hobby. Para mim, atenção, com amor e carinho que me dá na outra gente, de como eu posso dar a mim mesmo. Por sombra, die mensen met zorgen voor me mensen. Als je me na massage, allemaal lekkere dingen. Met die bon, ik verwen mezelf. Ja. Pero na epida, que é hobby importante, bo saúde, bo tempo, curva, caminho que bota carga, coração de Deus. Também está completo. Toen is de reis begonnen. Eenmaal kom je zeggen, journey. En toen koos ik het fácil para sombra. Botas mita programa, pastima mi prójimo, pero mita tengo cambie amor então hace internal. Passou 7 anos passar que vou participar na The Voice of Holland. Sim. Vou notar que tem peso aí. Botava menos. Não. Mescos ou mais? Mais, tuxe. Mais. Dat is het mesmo. So bom tamire. Right. Hene não tamire. Paso Right. a mim tu hende. Ora me mira, me mira mooi gorro, bota mira mooi bonita. Por sombra, ik zie mezelf als mooi. Right. How you see yourself is how somebody else sees you. Exactly. It's important. Então, eu sei tabata breakthrough sobre tu gente estimado o talento Sim. que pode desplegar, apresentação, não ainda não aniwak e peso. E coisa passa a mim tempo me também me que sabe para mim, me deve mencionar ave de podcast aqui, pero me chega na pista 5 kilo. Nem porque Sim, 5 kilo. E você, Sherma, minha experiência tá que o mês não tá mire, sobre bota queda wagbo maneira que bo não tá wag é aumento. Também as hora que bota mané bota virando adulto, bota queda wagbo mês, mês tiener. Mas assim te explica me mesmo. Me compreendebo, porque é tá que você hobby hende tá ongelukkig com na mes. Hobby hende tá verdrietig, hebben problemen met hoe ze eruit zien of wie ze zijn. Pero a mí toen in mijn land in cas ko hobby carinho, hobby amor. En toen mijn mama na comida era sempre assim, nos kubuda perfect because you're created in God's image. Dus mijn land style como nunca me tá inseguro de mim mesmo. Me tá seguro de me tá tabisami. Den toekomst den vida, si bo hasi bo best. En toen bo zelf dat zijn bo best, dan kan je alleen maar trots zijn.
Renew hen dat ding su palabra na ni bobida por llegabo so abosa con bota biba abosa bom mes coração. Botingo tem reino, botingo biba um certa maneira para você com den vida bota para bom e bota os pianang. Ando sempre me tem coi. Dus nunca me wabi mes coisa maneira negativa. Como né? Se me toma boa palavra na hora que na Sharma e bota bisa corretamente, pois tá algo que nós também tá bisa, bota criar den imagem e semelhança de poder de mais alto, bota created in the image of God. Sim. Quão importante espiritualidade tá para abo? Tá sumamente importante. Het allesomvattend. Het maakt me compleet. Wat is dat? Sempre me dá minha mama não danke com a senha me estima Deus. Sempre. A mim também. Minha mama ora den auto caminho chegando aqui manda não me dice. Mas a mama tá malanda me tá quando me agradecido para vida para conhecimento de Deus me tá gewoon weg blown away. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Zie. Je moet renovar e fe e tourdia também. Always. It's never ending. Het is altijd een reis. Pas sobre boa experiência com canto a começar dentro família e na minha missa. Seguro. E kerk, e igreja. Seguro, sim. Bota corda com a first gospel song com boa. Ja, tuurlijk. His eyes on the sparrow. His eyes on the sparrow. His eyes on the sparrow. Zie. Man Nancy na Corso. En de orang man Nancy, mijn mama nang verhuis bij Back Israël. Dus mijn mama imitaat. Sint-Eustatius. Dus amal land dat papi inglês. Nunca me sei papamento, hè? Mas sei papamento com 16 anos. Papi biba Corso. Papi vai Radolfus en to. Mas sim é papamento. Dus hopi bia mi vocabulário, não tá de grande na papamento. Mi papapie, pero cierto palavra botar também, bisa em inglês ou holandês para sombra. You know, land tá papi idioma. Dus per ora bing se no estágios, mas lá canta gospel na inglês, você me era na tá canta, você na station, em inglês não se papi na casa. Sempre. Dus mas lá canta gospel, American gospel, black gospel. Dus assim é uma ontwikkel me mesmo eigenlijk. 22 anos na Holanda. Hobby largo. Sim, pero te einang bo draagvlak die mais grande tá. Sim, mas soms met de cantante, met de tour, met de travel, dus het coisa com a cana assina. Pero aqui não tá cas. Camina mama com tá cas para mim. Dus vita de bichita na Rotterdam ja. Sharma, 22 anos na Holanda, de Telegraaf sigumi, abisa bota de Nederlandse Aretha Franklin. Hopelijk. E toch boting gospel attitude, boting soul attitude, eta hibami na bubuki. Ato no sine aqui nang, eta hibami na ebuki Sharma's Soul Kitchen. Ja. Awo ora mawake titulo. Sowieso a mí me gusta literature, me gusta wegi palabra. Ora mawake me di pa meeting eta mane un passepartout. Paso soul di e género que bota domina. E soul di espírito, what completes your soul. Maneira de bisa, soul food, comfort food. That's it. Contami di ebuki. Nou, ik boek resultaten die course hobby leuk. Ik denk anos lago na Holanda met een evento. Chama Soul Kitchen. Was amitaya muziek ku comida junto ta droom. Ta course ku posabota je kan mensen voeden. Amitaya met winning souls, hè? Simpel zielen winnen. Met muziek en goed eten kan je mensen raken. Dus met mijn muziek doe ik dat, maar met food ook. Want ik vind dat voeding voor je ziel gaat in een diepere laag. Het is niet alleen het food zelf, maar het goede energie, de liefde die je geeft aan jezelf en aan de mensen, aan je naasten en de mensen die je lief hebt, komt vanuit de keuken of op het podium. Dus ik denk, ayo está siendo sempre gente bisame Sharma.
Uni pon je receta die batata douche, machikai. Sherma, Right. uni pon je stoba. Aha. Ik had het niet meer. Dat ding Pero hebben você gusta cozinhar também, Sherma? Ja, dat kook ik niet aan. Okay. Ik ben aan met de bisa Ito met novo. Sim, Para mim. sim, não, met de hele bisa me zit mijn meest recepten lang. Tudo mijn meest recepten lang. Met die dos recepten die mama ding, die mama, was het aan cozinador en de uni miru mamu Aha. Pero het otro con mijn meest skibi. Kiko tá bom prato favorito, Sherma? Hambu, rabi baka, Rabi baga? stoba, arroz moro, banana sa, Anto- coleslaw, hambu. Ando receita, receita com nampor, Como laga? nampor lantabo me ainda Sim, merdia. a noite maakt niet uit. Rabi baga. Sim, sim, sim. Om je bem com vakantie, dan je wel essa comida bem antes como mucha, sempre eu preparar para mim. Eu aqui na Isariba Station, ora Também. bem, tu já domingo se come tanchi. E da cozinha para mim. Feeding people liefde. En dat is met muziek of met eten of met een coaching of met een zangles of met een... Het is mijn roeping om mensen te versterken. Mensen in hun kracht te laten staan. Dat is mijn purpose. Pero toch bejiga di bisa ku soledad também tá algo ku bo adil kune of ta Nog adil steeds, kune. altijd. Altijd. Kung nos tinguwaki say hibamina, Sherma. Basta, soledad no que me ni comida mi so, hè? You're right. Dat is interessant, hè? Sí, seguro no paso tin solitude Yes, y tin soledad. precies. En de indifferentie dat para mí, je hebt eenzaam zijn, maar alleen ben ik nooit. En met de keren, of met de realisatie, que orboting quando bisa blessing ri bobida, gift, don, como que je mee, Sí. coisa que te bing van verder dan jezelf. Hoop je bejaat caminda, ja, alleen, eenzaam. Pas sombra, dat functioneert op otra frequentie, que outra heen naar rond je boven. So, wat in een positie van inspireren, wat in een positie van hoe zeg je dat weer? Die ofrecer, Sim, die sim. duna. Sim, sim. Dus, Right. dus boting, Bota ofrecer bom mês, bota duna bom mês. it's a sacrifice. Exactly. En het hoort bij de gift. Het hoort bij de blessing. Pero como bota jena bom mês. Time with him. Right. En dat leer ik naarmate ik ouder word. Is steeds meer tijd investeren om met God in gesprek te gaan. En het is, voor sommige mensen is het een kost straio, het een kost vaag. Pero para mí het een kost cruciaal. Para mí, ja, para mí energia, para mí vida, para mí funcionar, para mí ta. Que men, exactly, pa bota. Right. Que men bota tuma em momento de solitude Ja, para conectar com o cielo. yes. Maneira muito bisa, muito desconectar do mundo para me reconectar com o cielo because we need it. See, and also with yourself. Kom je mis daarmee. Dus neem je voor, met die afspraak kom je mis. Maar kom je sa, 10 minuten. 10 minuten, den 24 horas ta pa a mim. Awo, 10 minuten, po pari gente por ta hobby largo. A walking, mas je kan zien leo kom je por 10 minutos to monter dia. Oh, wow. Sim. Maar minimaal, met die walking skibi, minimaal 1 hora per dia ta pa a mim. A mim tá na 1 hora. Zie, maar op dat moment moet je gewoon caminho, dat je hey, ik kan een week nemen en alles uitzetten. Right. Maar ama começar com 10 minuten. Dus 10 minuten, na minuut 7 eerder wordt het doorbreken een bepaalde druk. Dus je gaat começar com 10 minuten. Als je dat logra com 10 minuten, die investeert in momento. Je porta lezen escritura, lezen boekje, lezen mindfulness, escuchar affirmations. Kikuta om jou te vullen, zodat je het werk beter kan verrichten. Pero como chega na besefing van Sherma, you need this. Nou, Kiko dat is- tava tem momento transcendental kika passa of juist kiko não passa. Ora começar a investir tempo de mim mês, dus começar a body peso, cara, mas começar a com exercício, com
dieet, hè? Een dieet. Dus nu als die nada ingrijpen, nu als die maagverkleining, nu de nee. Dus het is echt een proces, maar bij aankomen mis. Met die nou, simi por tepa abo akinang. Maar die was een interview, waar we belanden er in Pangtan met tepa mi mis, door die bij train of een meal prep bereid me kom in daarvoor, bij die ja met de zorg kom je komen, maar neem je komen, move, maar neem je move. En daar is het begonnen. En dan kom je in nang, gewoon ko e besef kom je mis, gun me mis. Toen ik was we bohazi, maar je fácil para un otro. Kiko nos pobisa, Sherma, persona que está mirando agora aqui, né? Está mirando nós dois conversando, e diz, oh, wow. Pero é mesmo te deal com discriminação, é mesmo te deal com soledad, não solitude, porque solitude pode buscar, soledad pode like really sentir, pode dizer, hey, mas que quando eu me digo rondi me permite toch sentir me sopa sobre me nota contento com mim mesmo, pero me quer tá maneira, Sherma, me que começar é traject aí. Kilo bobisa jovem pessoa vooral jovem nang é determinante para jovem tá happy com o mês, por sobre a hora que não tá happy com o mês, ou que tá totalmente bruá, eta hibena pensamento na noutra hora. Sim. Positivo. Basta kita importante. Que nós podemos ser, Sherma? Basta Ruvet, a coisa que mais importante tá, de movida coisa não tá passa cubo, não tá passa pabo, não tá passa cubo. Pero não não passa pabo. Dat ding een coisa que nós temos sim de vida. Então, cada dia coisa so de, nós queremos nem slachtofferrol. Nós não tá wak, correr warami, tu tem coisa que a mim tem saca foi de, para mim crescer. Pero hobby bia, ainda costa passa nós. Nós não tá wak, nós mes onze eigen bijdrage. Nos mis, quando bisa, no momento. Nos responsabilidade. Nos responsabilidade of nos sim of accountability bisa no holandês. No. Okay. No tem limitação. Nos nota wak nos mis eigen bijdrage aan een situatie. Sim. Van ons voorbij die land is. Sim. Dus kosten dat passa kunos, nou dat passa pabo. Je moet leren vanuit de dingen die je overkomen. Sim. Maar dat doen we niet, want dan krijg je een slachtofferrol. Sim. Sim, voor die el qual que te passa cubo e no drenta el rol de víctima. Sí. Sino toma responsabilidad para el lo que está passando cubo na e momento. Sí. Dus dat is één. Pero se ik koos nang die in momento aqui. Pero lang nos bij back. Ora bo wago bida. Mucha dembo, een kind in jou wordt gevormd in je opvoeding. Wie jij bent de dag vandaag, de Ruvet die jij vandaag bent, is gevormd in je kind zijn. Dus van gepest worden of misschien iemand moeten missen. Of dat één iemand tegen jou heeft gezegd, oh, lang haar is niet mooi bij jou. Dan wil je nooit meer lang haar. Terwijl het heel mooi is, vind ik, bij jou. Het staat je prachtig. Maar om een voorbeeld te geven. Als je ziet hoe hele Bobby zelf ook een moedje. En voor de rest van je leven heb je een trauma aan overgehouden. En toen hoop je in ons kost naar ons bida, ons verslavingen aan, ons kost naar conversatie con ons. Dan komen die kong, a commissaris dingbo kind zijn. En dat is ook important voor bij back. Pabo, descobrir, pontra mis pergunta, stel jezelf vragen van waarom doe ik dit? Waar ben ik getraumatiseerd? Waar heb ik die angst vandaan? En dan hoop je bij ons zien bezig het futuro, maar waar we naartoe willen. Maar soms moet je kijken, waar ben ik vandaan gekomen? Dat ik hier ben vandaag en waar zou ik willen zijn? Waar zou ik willen zijn? Onde mi ta, die onde mi bing in onde mi bai. Sí. Pero também na onde mi ta. A mim sempre me te bisa, Sherma, você cos nunca nota bai tan tengo e não se abo algo. But that's it. Não passa cubo. Sim. Não passa pabo. Não passa pabo. E não passa cubo. It's not happening to you, it's happening for you. For you, exactly. Yes. Sherma, você na me pedi mi collega para nos pôr na pantalla hora que na meeting gana disa, hora cubo a barra
of nang a Yamabo de uma maneira colossal, assim, não. Echt welcome super grande 2019 para Ladies of Soul. Kiko e gevoel tabatata. Nou, hoop ik er. Het is toch leuk? Cara, Sim. ik denk, just 7.000. Awal te inam Hele da kaya. para ding sala. 17,000. Zie, zie. 17,000. Awo nang a. Welke verschil? I know. I'm seeing it. See. Awo ano. Isn't that awesome? Hoop je leuk. Ora mo wagwo mensen zien een keer. Kita passa dembo. Ja, wie is orgulloso. Ik ben trots. Ik ben van ver gekomen, hè, Corda. Hoe moet je die Isla Chiquito a tu rond mundo? Maar ik ben overal geweest. Una Ik heb alles ta gedaan. quata bote lugar mais impressionante de minha carreira. Me saco quizás banha pergunta o Biafra. No, bro. A mí te estima Japón. Japão. Japão. Oh, wow. Japão. Contame. Kiko Japón, tava te zien transcendental. Bossa is ook een eiland. Een eilandgevoel. Maar dan groot. En de mensen... het is... Toen ook een hobby limpi. Hobby respect. Hobby respect per outro. Bossa orba si un concerto. Dan met de el país na concerto na comite doen. We doen een concerto na Blue Note Club na Japan, na Tokyo. En toen... Normaal er bij concerten in een botachelle, papje, als je druk, drankjes, glaasjes. Treina. Hij nangt het asina keer toe. Ketu. Het hobby's draaien. Gewoon weg naar de soep. Beginnen te komen in en dan soep stage. En toen zo niet a stop. Toen in de na vorige keer bouw, glas naar de water machine. Dan bij school, ja, pero echt die focus. Wat heb je zo, wauw. Pero coisa tu respeito per artista também. Ja, maar dat is het. In maniera eta in reflexion die intere país. Dus op het riba camina. Mi drummer alaga su tas, cu passport, cu tu cos pa fo bandi e beus la lubi de. 2-3 euro de pesos sa bin back etap hanye tas para. Mij den Tokyo, wat heb je zo wow. Tá cospa sim, a DJ. Incrível. Oh, yes. Impressionante. Seguro. Zuid-Afrika. Die camina. Tu camina. Na me explicava um pouco. Ora me pone aqui, não? Em performance aqui. Den cas, com su surround e que tá super powerful. Quanta boa favorite Aretha Franklin song? Dat is moeilijk. Doe na me Difícil, joh. Doe na me Mi stima, o sea, Aretha tá escrevi sempre over die kosten die amor. Então, mi favorito met keer dat Uncle Stevie Wonder escrevi pe. Qual is hij? Until You Come Back to Me. Is een mooie song. Until You Come Back to Me. Die is echt een van mijn favorites. Sim. Echt. Quanta é canção que bota canta de banho? Ambu? Na meu. Een gospel of the Aretha? Canción que você diz, essa aqui é minha bathroom song. Nou, dan is het I Surrender All. I Surrender All. Aha. Qual is hij? Toen gospel is daar. I Surrender All. Ik geef alles. Ok. Quanta é canción que te cambia o estado de ánimo mesora? Qualquer cosa die Bob Marley. Maakt niet uit wat. Always feel good. Sim? Ja, maar laat Zijn dat een feel-good song? Sim, met dat escucha Hopi Bob Marley. So, Stacia, we hebben heel veel reggae. En toen, als altijd zie ik een kost die Bob, dan ga ik terug naar mijn kind zijn. Naar de fijne tijd. Hoe dat? Het is altijd heel fijn. Qual é canción que você deseja que aboas que bi? Wauw, dat is echt de perfecte vraag. Amberé. Met een keer, dat zou zijn... ik kan zeggen die Luther Vandross. Love has truly been good to me. No, Dat is so amazing. So amazing. Wow. It's a beautiful song. Wow. Wat een tekst. Qual é canción que te lagabo corda corsol? A tarde. A tarde. Corsol tá bonita, ora o solo tá ba. Ora tu para tá canta feliz. Prome, una vai sossegar. Qual é canción que te pone a llorar? Something that makes me cry.
Chain of Fools, yo. Something that moves me. Anything dat mijn oma ooit heeft gezongen, kan mij echt raken. Als ik bepaalde gospel zing, kan Nami ik... ondina. Kita lang ons korda oma. Nou, die I Surrender All is echt een song. Mhm. I surrender all to you, Jesus. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Quate canción que te sibo contento? Happiness. Happiness. Happiness is something that depends on the moment. Dus Pero bo happy song, kwaita. I have a few. Even kijken. Nami un. Wat is een leuke Nami happy song un. op de moment? Kita bo happy song. Het is een song van Christopher Martin. Het heet If the World Was Ending. That makes me so happy. Ik nu als ik de auto instap, ook hier op Curaçao, elke dag zet ik hem als eerste op. Zij te bo Spotify. happy song. Ja. Fantastisch. Sherma Rouse, junto con nos. Sherma, bosaku Jennifer Hudson. Nami pa pintiki Aretha language kubo. Jennifer Hudson, ting in live portrait. Ja, zeker. Ja. Ik weet het. Kom wat hij je zei, kuto bij Sali, Ik een kan niet- docu-film. Ik kan niet wachten. Zie? Ora Aretha Franklin falla ser en 2008, maar bij 2008. Detroit, hè? Maar bij Intiero. Contami. Dat was amazing. Contami. Pero was con amazing. Na Holanda meeting años está un tribute to Aretha Franklin. Sherma sings Aretha. Meeting theater show, hadi subida, show production, mas grande. Me estaba saying lezen sola invitar me bem canta, pues so. A meeting años está si show aqui gaba in theater. Maar bij rondmonden kon in Japan, toen kwam ik nou bij Israël, overal ben ik geweest met mijn eerbetoon aan Aretha en ze leefde nog. Dat is vida ainda, ora met dat hier. Essa aqui, lo mesita wata momento, parênteses de movida. Como Ora que mira con nanta honra, con a honra. E com abo, consequentemente, também a binta honra el legado de Aretha Franklin. Ora bo pensa ribo bo mesmo vida, Sherma. Kiko bo kia pa hende, tuma dibo, of sinti dibo, se dia bo não tem mais. Liefde. Paso, a mim não tá ganhando. E último rato nang aqui, bosaco e conceita mané pensamento de mim. Que me que pa hende sinti Liefde. of tu Liefde. madimi si minotei. Amor. Positiviteit. Liefde. That's it. Paso tabo levensmotto, alleen maar liefde. Niks anders dan liefde. That's it. Niks anders dan liefde. That's it. Hashtag niks anders dan liefde. That's it. Meer hebben we niet nodig. Fantastisch. Eén druppel liefde kan voor ripples zorgen. Kan voor golven zorgen. Als wij Zie. met z'n allen een De klein contagia. beetje... Ambo. Dan ga je anderen mee besmetten. Zeg Zie. tegen je kinderen, ik hou van jou. Zeg tegen je ouders, mama dankie. Dat is die mabu. Boru manang. Bisanang lagnos biba bongo otro. We have to live right. En dat kan alleen met liefde. Exacto. The only way. Sherma, na conclusión, bota sinti que bota canando totalmente de mo propósito? Como laga. Most definitely. For sure. For sure. Make It Happen, sonando, es una canción que aquí de crear para Eurovision. Sí. Contame die die Make It Happen para nosera. Make it happen is letterlijk, we can make it happen. Nos por junto. Sí. Então nós temos que começar a honor our heroes. Moça, duna de nos vida que é importante, duna nang posição, honor. Assim é. Não waar het ora não tem mas. Wacht nos per set right. We hebben nog regionaal, we hebben nog zoveel helden uit onze cultuur. Héroe aan die cultura. Sim, nos meses duna nang honor. Ora nang tape nang posintie. Not when they're gone. Dus we can make it happen. Let's do it. Let's do it, Sherma. Sherma, te agradecemos inmensamente para a compartir conosco. Me espero que va a disfrutar plenamente de conversação aqui junto com Sherma Rouse. Mas danke, me topavo de outra sessão. Let's make it happen.